molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevo smrten, Tatko moj nebesen, i slovo Božjo mi isprati, Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te dagi ljubam kako ti. I uglavnom, i tako sam ja bio na tom prvom druženju i krenuo dalje. Uglavnom, bilo mi je teško se mijenjati. I ja sam bio u dobrom naletu i to je bilo nekih 15 dana gdje sam ja bio u baš jakom uzletu i ja sam uspio se odvojiti od droge i od svega, momentalno prestati sa svim krivim. Do jedne nogometne utakmice na kojoj sam ja opsovao Boga. Htio bi se vratiti samo prije toga, je bilo isto, ja sam otišao jednu večer sa svojim dečkima van i krivo sam stao. A Lorenz mi je rekao valjda dan prije da ne idem van, da mi to nije dobro i da to vuče svoje. Uglavnom, ja sam tako krivo stao i ja sam njega odmah zvao i mi smo se dogovorili, ja sam došao kod njega i on se meni pomolio za skočni zglob koji je bio ovakav, koji je momentalno splasnuo i to se sve obnovilo. On nije znao, ja sam već prije imao velikih problema s tim skočnim zglobom, on je meni isto stalno iskakao i bili su mi popucali svi ligamenti na njemu. Ja sam tad primio isceljenje za taj zglob koji je bio potpuno nov nakon toga. Ja naravno nisam uopće gledao na zglob, niti sam obraćao pažnju i on je rekao da mogu ići igrati utakmicu, da je to. Ja sam stvarno primio isceljenje, nisam uopće gledao ili jesam ili nisam, vjerovao sam da jesam. Došao sam na tu nogometnu utakmicu, spremio se i na toj utakmici sam zabio i gol. Mi smo bili predzadnji na tablici, pobijedili smo druge na tablici. Puno slabija ekipa je bila ta moja, gdje sam ja to amaterski igrao veliki nogomet. Ja sam na toj utakmici zabio i taj gol, mi smo to pobijedili i svi su me pitali na kojim sam ja drogama, znajući da sam se prije stalno drogirao. Ja sam rekao da nisam na nikakvim drogama, da je to Isus. I oni nisu mogli uopće vjerovati šta ja njima govorim. Isus i uglavnom i sad je prošlo 15 dana gdje sam ja bio u potpunom uzletu. Opet je bila jedna utakmica na kojoj ja kao napadač nisam dobio puno lopti. I samo u jednom trenutku ja sam digao ruke i raširio i opsovao sam Boga. Onako baš jako na glas, gdje je mene Sotona napao i vidiš kakav si, nikad se nećeš promijeniti. I ja sam prestao dolaziti na druženja i maknuo se od sveg i počeo se ponovo i drogirati i sve raditi krivo, da bi se desilo da je moj mali brat... Opet na staro. Ja sam se vratio opet na staro, još gore. Jedino što više nisam dilao jer sam znao da je to loše za druge, ali sebe sam uništavao još više. Još više sam se drogirao nego do tad i do trenutka kad mi je mali brat, igrajući se sa prijateljima na jednom atomskom skloništu, pao s 3 metra na glavu. I njega je hitna odvezla i doktori su rekli, mislim, on je imao, znači, lubanja mu je pukla 10 cm, imao je unutarnje krvarenje u mozak i nagnjećenje mozga i oni su rekli da mora umrijeti. Doktori, i ako preživi
da će ostati biljka. I ja se sjećam, ja sam to saznao taman iza jedne nogometne utakmice i razmišljao sam o tome i ja sam odmah znao, Ko će pomoći? odnosno, mislim kad sam dobio dijagnozu, ali prije toga bi se vratio, znači u trenutku kad je on pao, ja sam prvi bio dotrčao do tog parka u kojem je pao i sad je njega hitna odvezla, ja sam se vratio doma i odmah sam išao zvat Lorensa, gdje sam ja njemu rekao da se to desilo zato što sam ja ukrivo i cijela obitelj i on je, ja sam mislio da ćemo se mi pomoliti, međutim on je u vjeri izgovorio riječ da će Martin živjeti. I nakon toga ja sam poslije jedne nogometne utakmice bio s prijateljima poslije i meni su javili. Znači, nije to bilo kao pusti Martin će živjeti, nego sam ja osluhnuo u srcu na koji način reagirati. I ja sam izgovorio riječ po Marku 11.23. Ja sam izgovorio riječ vjere. Martin će živjeti, neće umrijeti. Amen. I nisam se više htio moliti. To je isto bitno. Nisam rekao kao bit će dobro, ono, kao procjena. Kao čovječka procjena. Nego sam ja izgovorio riječ. Da. Po Marku 11.23. I stajao sam iza te riječi. Ja vam kažem, Isus, tko god kaže ovoj gori da se digne i baci u more, u srcu ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi ono što je rekao. Vjeruje da će se dogoditi ono što je rekao. Dogodit će se točno to što je rekao. Pa sam ja stajao na tome. Da. Mene su znali pitati za dan, dva, hoćemo se moliti jer su znali drugi. Zato ja sam rekao ne, ja sam izgovorio riječ. Uglavnom, nekoliko dana nakon toga ja sam imao tu nogometnu utakmicu i nakon te nogometne utakmice, mislim ja nisam tih dana niti razmišljao niti o nogometu, niti o ničem, samo o Martinu i da će živjeti. Tu sam tješio stalno mamu i tatu i da će sve biti dobro i uspio malo sebe unormaliti i ne uzimati više drogu na takav način. I ja sam razmišljao izunutra i molio sam, sad već spoznajući Isusa, ja sam Isusa molio kao svog Boga i Oca. Ja sam molio Isusa da ga ne uzme i ako bude biljka da ga ostavi, samo da ga ne uzme. I sjećam se da kad sam išao u bolnicu, nakon toga, nakon tih nekoliko dana, grozno ga je bilo vidjeti tamo na tim aparatima, takvog malog i tu djecu oko njega. Uglavnom, ja sam spoznao da je to moja pogreška i osjećao sam krivnju zbog toga što se desilo i sebe sam krivio najviše radi toga. I uglavnom i nekoliko dana nakon toga, kad sam došao, sad već, ne znam, 10-ak dana nakon toga, kad sam došao u bolnicu, Martin se iznenada probudio iz kome i on je, kad sam ja ušao u sobu, odmah progovorio braco Dominik. On je odmah mene i prepoznao i odmah je progovorio. I uglavnom, tih dana je bio i u Ogulinu je počeo mini seminar i mene je Lorenz zvao jel želim doći na seminar, a ja sam, on mene nije stigao pitati jel bih htio, ja sam odgovorio da želim, uopće bez razmišljanja. I on je meni dogovorio prijevoz i ja sam došao tamo u Ogulin. Ja sam tad još pušio ispred kuće gdje je bio taj seminar. Tu sam u biti drugi put vidio Anicu. Ja sam je vidio prije nego što sam otpao kad sam bio u Splitu na jednom seminaru. Kratko, međutim tu sam je se bojao prići jer mi je izgledala opasno i da nije baš dobro. I uglavnom, i sad sam tu ja opet nju vidio i ona je samo prošla pored mene, svi ostali su me pozdravili. I tih dana, znači taj dan kad sam došao u Ogulin, Lorenz je molio za mene gdje sam ja primio i krštenje u duhu. I sve mi se promijenilo, ja sam odlučio biti dobar i sve promijeniti.
Isus mi je i vratio i brata i Amin. Slava. hvala ti Isuse. I uglavnom, Što se brata tiče, trebaš reći da je mali, skroz zdrav, da nema nikakve ozljede, da je prihvatio čistu istinu, da na vjeronauku istupa i govori što je krivo onome što govori, da nema nikakvih posljedica, da je nadoknadio sve u školi, da je bolji nego je bio. To mi se čini bitno, znači za brata reći. da, A ovo za Ogulin, da je on primio krštenje u duhu, progovorio jezicima, ali smo se mi molili za njegov novi mozak, jer njemu mozak bio oštećen. I kad smo se mi molili, on je osjetio na mozgu kako mu mozak vrije i već što mu se dogodilo i od tad ima drugačiju situaciju u glavi, je li tako? tako je. Ja sam u Ogulin, znači, došao u stanju da ja, ne sad, nije bilo više niti stvar čitanja, nego je meni bilo teško uopće govoriti koliko sam se ja s tom drogom uništio. I nakon te molitve za mozak, ja sam primio i krštenje u duhu i osjetio sam da se tu unutra svašta nešto događalo i tu sam primio iscjeljenje mozga koji se potpuno obnovio. I tu sam upoznao Janicu i ja sam nju tih dana na seminaru stalno gledao, a nisam znao šta mene toliko privlači kod nje i zašto, a to je bilo od strane duše. I ja sam molio tad Isusa, ako je njegova volja i ako je to dobro za mene, da on nas poveže, što se nedugo nakon toga i desilo, s tim da je ona prekinula na dugu vezu sa dečkom koja je trajala valjda 10 godina i tu smo se mi spojili i od tad smo u ljubavi. I ja sam primio inače iscijeljenje tog ramena po polaganju ruku. Isto ja od tad više nemam nikakvih problema i kako smo se mi zaljubili, a ona je s Lorencom bila u misiji, desilo se da je Lorenz pitao i mene da dođem u kuću kod njih. Ja još nisam znao za misiju, ni ništa, i ja sam tako bio po doma sa Lorencom i Sanicom, tad je još Mateja bila. I kad je išla sljedeća etapa misije, mene Lorenz pitao odnosno on je dobio po duhu da mi idemo s njim i dalje. I od tad sam na putu s njim već preko 2 godine. U međuvremenu mi je Isus otvorio priliku da mogu i snimat seminare i hvatam blagoslovljene ljude, znači s tim ramenom koje je bilo skroz uništeno do te mjere da ja nisam mogao čašu držati u ruci. Ja sad imam... Znači, kad bi čašu uzeo, ispalo bi mu rame, to hoće reći. Da. A sad hvata po 100 ljudi na seminar. I od tad mu nikad nije ispalo nakon molitve, a ni ovaj zglob za kojeg smo se molili, više mu nikad nije iskočio. Iz čega sam ja zaključio da ga Isus iscijelio. Ja sam zaključila. Uglavnom, Isus mi je sve dao, s tim da ja sam uvijek po tim noćnim klubovima isto stalno išao, tražio sam savršenu curu za sebe, međutim to ne postoji, pogotovo ne u noćnim klubovima gdje ljudi piju i drogiraju se. Isus mi je dao i djevojku, primio sam iscijeljenje i fizičko i duhovno sam obnovljen potpuno i dobio sam odgovore na sva svoja pitanja. Tko sam, što sam, zašto sam na zemlji, kud idem, da imam Oca na nebesima, ko je moj Otac, koje mu je ime, hvala ti Isuse. I dobio sam priliku da se mijenjam, da radim na sebi. Ja sam imao isto fantastične ideje da u trenutku kad ja primim Boga da ću ja odmah se promijeniti i biti savršen. Međutim, to tako ne ide. On očekuje od nas stalne promjene i odricanja i da radimo na svojoj duši, da služimo u ljubavi, jer to je najveća promjena. Zato i živimo da bi se promijenili u ljubav. Međutim, najvažnije na zemlji je istina, jer mi, pošto je naše biće cijelo ne ljubav, sami ne znamo kako živjeti ljubav, niti na koju ljubav on nas poziva. Svi mi imamo neku ideju o ljubavi, međutim, kroz istiniti nauk ti imaš priliku spoznat što je ljubav i kako se promijeniti u tu ljubav, bez čega ne možemo napredovati niti mijenjati se. A na svjetlu čiste istine su jasno objašnjeni svi međuodnosi i procesi i imamo priliku rast u ljubavi i mijenjati stanje svoje duše. Uglavnom, i od tad, evo, već preko 2 godine
aktivno služim u misiji skupa s mojom dragom i trudim se biti što bolji i isto ispričao bi još samo jedan. Godine nisu važne, ali si ti prilično imao buran period, buran život. Pa je, dosta mlad sam, dosta tog prošao. Pošto sam bio neiživljen, a bio sam željan svega, a tražio sam razloge za svoj život koje nisam našao na krivim mjestima na kojima sam ih tražio. I onda sam tražio sve više i, kako bi rekao, uopće pomahnitalo sam jurio gdje god, samo da se nešto promijeni. A onda to dosta burno bilo. Uglavnom, i sad imali smo priliku nedavno poslužiti u ljubavi, vozili smo se s jednog seminara, odnosno išli smo, jedan čovjek nas je poslije seminara odveo na vlak, gdje smo čekali taj vlak i mi smo trebali staviti kofere u vlak, Anica je bila nervozna, ja sam praktično silovao taj odlazak vlakom, jer sam ja želio da mi što prije idemo za Zagreb, jer drugi dan je, to je bio seminar u Kutini, i drugi dan je već počinjao u Zagrebu drugi seminar. I ja sam htio da mi što prije idemo i sad je trebalo te stvari ubaciti u taj vlak, međutim bilo je dosta tih stvari i ona je bila sva nervozna kako ćemo uopće to ubaciti u vlak i meni to nije izgledalo baš izgledno i ja sam ušao u vlak i ona je meni trebala dodati te stvari, međutim pojavio se od nigdje jedan čovjek i pitao je li vam treba pomoć i on je meni dodao te kufere, mi smo ih ubacili unutra i onda je on ušao unutra i otvorio je lijevo vrata i prošao, ta vrata su ostala otvorena, desno je bio prazan kupe koji je bio zatvoren, mi smo ušli u taj lijevo koji je bio pun ljudi. I ja i Anica smo sjeli, ja sam upalio propovjed da slušamo i u trenutku kad smo mi to upali, ja sam mislio da su ti ljudi Romi, njih je bio taj pun kupe. Međutim, ja kad sam digao pogled, skužio sam njihove torbe gore iznad sjedala, obješene, koje su bile skroz zmazane. I u tom trenutku meni više nije bilo ni do propovjedi, ni do ničeg. Ja sam žudio da njima pomognem na bilo koji način. I ja sam rekao njoj da ne mogu slušati. I ugasio to i pitao sam da im damo bilo šta. I mi smo tu otvarali te naše velike kufere i izvadili svu hranu koju smo imali, neke te čokolade i to što smo namjeravali dati nekom. I mi smo to njima sve podijelili. Na prvu ja nisam znao niti kako će oni reagirati. Međutim, oni su to prihvatili, vidljivo je bilo da su oni muslimani, jer su bili zamotani i ja sam cijelo vrijeme zahvaljivao Isusu. I mi smo njima to podijelili, što su oni, kad su to primili, među sobom podijelili i što je mene jako dirnulo i u tom trenutku je meni došlo da mi njima damo sve što imamo. I Anici isto, pošto je bilo tu i djece, bile su djevojčice i dječaci, djevojčice su se odmah okupile oko nje, a dječaci oko mene. I hoćeš ti možda reći? Pa može, evo, taj dio. Kad smo im dali te čokoladice i banane, šta je već bilo, počeli su dolaziti do nas. Prvo jedna djevojčica donijela mi je jednu pletenu narukvicu, valjda je skinula šta je imala na ruci i kao znak zahvale. I tu smo se izgrlile, nakon nje je došla druga djevojčica i rekla je nemam ti ništa za dati, ali hvala ti. I onda smo se počeli grliti, ona je sila do mene i nas dvije smo se grlile ko da se znamo eonima. Znači uopće vanjska forma, ko da su se spojile dvije duše. Ona je počela govoriti I love you, meni je bilo I love you too. Znači ona totalno nepoznato biće. Da. I onda je počela razmjena, prilazili su nam i odrasli, i djeca i baš, to sam nazvala vagon ljubavi. Tu smo komunicirali do Zagreba i u trenutku očitovanje očeve ljubavi. Jer ja ne bi u bilo kojem trenutku gledala za skinut patike i dat nekome. Ja sam mjerila njima koji su broj, znači to je bilo tamo nakon seminara,
izlijevala se očeva ljubav. Sve u tom trenutku šta imaš, sve bi im dao. Znači, sve. I što je još bilo znakovito, kad smo došli u Zagreb, trebala im je pomoć prilikom prijevoza, jer već smo došli u kasnu uru, oko ponoći po 1, i oni nisu znali, ne poznaju Zagreb, stranci, još pogotovo grupica ljudi, emigranti. Našli smo im taksi, jer bus s kojim su oni trebali ići do tog prenoćišta više nije vozio tu uru. I onda smo organizirali, Dominik je pitao nekoliko taksista da pozovu još njih 4-5 da ih uspiju prevesti, i kad se grupica okupila, oni su počeli prilaziti nama i zahvaljivati. I u tom trenutku sam počela govoriti: hvala ti Isuse, ovo je sve Isus, Isus vas ljubi. Znači, to su muslimani. Što sam ja više govorila hvala ti Isuse, Isus vas ljubi, to su oni više prilazili i grlili nas. Znači, i oni odrasli muškarci koji su bili malo po strani su počeli prilaziti i grliti nas. Momci, znači to je bila grupa muslimana koja je na ime Isus reagirala na ljubav. Hvala ti Isus. Treba reći da Kutina ima azil za izbjeglice. I da su to bile, znači, izbjeglice sad nakon ovog vala koji je bio dole, ne znam gdje je bio. Ovaj problem Sirija, tako da je, čini se da to treba reći. Znači, Kutina inače ima azil, tamo ima, znači, uvijek ima izbjeglica, se može vidjeti po gradu. Hvala ti Isuse. Evo, ovo je bila kraća verzija Dominikovog svjedočanstva. Ja sam skratio koliko sam mogao. Okej. Izbacio sam Dobro je da dosta toga. se čuje, da. Hvala ti Isuse. Hvala ti se. Pa, govorim se za kraj ako hoćeš. Pa evo, Marija je rekla na početku kako bi trebalo ljudima, makedonskom narodu ili bilo kojem narodu ukazati kako čista istina ili ovo svjetlo koje mi širimo u našim prostorima, kako se to podudara sa Biblijom i da je to utemeljeno. Ja bih rekao ne. Ne na način kako to obično crkve razumiju, jer one čitaju slovo ljudi koje može biti shvaćeno na različite načine i s obzirom na to nastaju te vjerske podjele i nastale su mnoge vjeroispovijesti. Ja ću govoriti o tome sad na seminaru u Zagrebu, Kula Babilonska po postanku 11, 1-9, kako se dogodilo da se pobrka usna. Usna bi bio pravilan prijevod, predstavlja doktrinu dok je crkva bila, prvi stih kaže jedna. Tako da odgovor je ne. Čista istina se ne podudara sa slovom Svetog pisma, kako odgovor očekuju ljudi iz drugih vjeroispovijesti, ali se savršeno podudara sa duhom Svetog pisma. Duhom očeve ljubavi koja je pokazana u Kristu Isusu. I oni koji traže ljubav ili koji su razvili ljubav do izvjesne mjere da su spoznali ljubav u sebi, oni će prepoznati čistu istinu. Ljubav prepoznaje ljubav. Tako da bi ja rekao da je Sveto pismo u savršenom skladu duha što se tiče sa objavama čiste istine. Razlika je ta da su objave dane jednostavnim otvorenim jezikom po Ivanu 16:25, a Biblija nije pisana tako. Ona je pisana iskrovitim i slikovitim jezikom na poseban način, ima više stilova pisanja, ima i doslovno. Tako da treba doista prosvjetljeno srce da bi se to razumjelo. I ja bi to tako rekao, znači, bez obzira da li se radi o slušanju seminara ili čitanju objava, vi ćete ipak morat pokazati Isusu da vam je stalo i tražiti istinu od njega, iz kojega istina proizlazi, koji nam je obećao da će nas uvesti u istinu. Ona proizlazi od Oca koji je ljubav, po Ivanu 15:26 i 27, i daje svjedočanstvo u njemu koji je ljubav. I samo oni koji žude, oni se raduju istine, ona ih dovede do ljubave, zbog čega je poslana, i oni će prepoznati čistu istinu. Eto, neki kažu da ja koristim Bibliju kao dekoraciju na stolu, to nije tako. Ja sam imao tu čast da sam od prvog dana kad sam susreo Bibliju, susreo je Emanuela Swedenborga, koji nije čista istina, ali je pokazao jednu stvar jako jasno, a to je da Biblija nije samo slovo, da su to dubine koje mi ne možemo istražiti jer je u njima sam božanski duh. Tako da ona je na površini kao jedan okvir,
ali unutrine je beskrajna, s obzirom da je njegov duh beskrajan. Ljudski um je previše ograničen da bi mogao proniknuti u te dubine, ali nam je on otvorio put da stalno proničemo i mi ga možemo upoznati kroz njegovu riječ, ali kad primjenjujemo riječ, njegov duh nas prožima i onda ga upoznajemo, a to je duh ljubavi. Tako da bi ja rekao svima koji su zainteresirani, koji su protivnici, koji su pobornici, da je to jedini način kako će shvatiti ovo što ja radim, ovo o čemu ova misija govori, ovo što se objavljuje kroz objave čiste istine, a to je srcem koje žudi doista od njega koji je izvor istine, spoznati istinu koja uvijek govori o ljubavi, koju ne možemo spoznati ako je ne živimo, po 1. Ivanovoj 4 stihovi 7 i 8, i oni će znati u sebe da li je ovaj nauk od Boga ili od đavla. Tako je. Ja bi još nešto mogao reći ljudima, mislim, o čemu je sve, o čemu. Ne vidim da se ljudi to pitaju. Oni imaju svoje živote koji su, nažalost, nesretni, poraženi i onda imaju sveto pismo, Bibliju, crkvu, negdje tamo i trude se to spojiti, ali ne zadire to toliko u život. O čemu je u stvari to? O čemu je suština ove božanske poruke ljudskog života na zemlji? To se jako mali broj ljudi pita, jedva da itko to zna. Da ljudi to znaju, učitelji, oni bi to znali ljudima prenijeti. O čemu je to sve skupo? To je o životu. O kojem životu? O životu ljubavi, o Božjem životu. U tom životu je svjetlo i snaga i blaženstvo. To je o tome kako si. Ja mislim da bi učitelja ili propovjednika trebalo provjeriti ne samo na razini onoga što govori, nego i na razini onoga što on doista jesti, na razini onoga kako on doživljava život i na koji način je on uspostavio odnos sa Isusom. Meni Isus doista je sve u svemu. Ja ne znam nikoga tko toliko ističe Isusa, tko toliko slavi Isusa, tko se toliko bori za Isusa, kojega su ljudi izgubili i točno kako kaže u Otkrivenju 1.18, mrtav im je. Bijah mrtav, on je njima mrtav. O čemu je ovo? Ovo je o istinskom životu. Isus je rekao, jer ja živim i vi ćete živjeti u Ivanu 14.19, o životu u pobjedi, o radosti, o potpunoj spoznaji. Ja sam u totalnom miru, u neprestanoj rastućoj radosti, u pobjedi na svim razinama i u preobilju. Mene ljudi vole, primaju silne blagoslove preko mene i ja preko njih. Ja dijelim tu ljubav. O tome je ovo. Ja sam u toj crkvi. Ja bih volio kad bi ljudi koji su zainteresirani ili protivnici stali pred ogledalo istine i doista se u srcu ponizili i pred Ocem priznali kako su. Znači ja ovo govorim pred Isusom, ja znam da je On tu. Ja sam u pobjedi na svim razinama. Nema jedne razine gdje ja nisam u pobjedi ostvarena. To će još rasti. I u ovoj predivnoj misiji ja služim ljudima nesebično i dajem cijelog sebe već dugi niz godina. I silni su blagoslovi na meni i preko mene na ljudima. To je živo biblijsko kršćanstvo sa svim čudesima, znamenjima i ozdravljenjima, ali iznad svega ta ljubav. Iskrena, nesebična, koju ja osobno živim i to meni niko ne može oduzeti jer ja sam njega upoznao kroz ljubav. O čemu je? O čemu je? Meni osobno ja nisam za prepiranje i s nikim se ne prepirem. Ako dođeš u pravom stavu i pitaš pitanje, ja ću ti odgovoriti. Ako neću te blagosloviti sa jednim slatkim da i neću te ispratiti po Mateju 5.37, sigurno se s tobom neću prepirati. Daću ti sve što imam besplatno i vrata mog srca su ti otvorena, ali ja se neću s tobom prepirati, nadjačavati. Isus će ti pokazati, ako ne ovdje, tamo, kako si gradio na jedinoj stijeni. Dakle, ja hoću da svi znaju da sam ja neprestano u radosti. Unatoč svemu ja bi mogao naći razloge i u svijetu i oko sebe da ne budem dobro. Znači, ja sam neprestano u radosti, u miru, u pobjedi na svim razinama, u super svijesti i jasnoći. Ja doživljavam i dijelim Očevu ljubav. Ovo je o tome. Moja se čaša preljeva. Ja imam uvijek za sebe i za svako dobro djelo. Pa ako netko stane ispred mene i to mi isto pokaže djelima, nas dva ćemo se brzo dogovoriti oko doktrine. O tome će biti sad seminar Kula Babilonska, gdje se mi, kako možemo ujediniti, kako se
to ujedinjenje događa na nebu gdje isto postoje različitosti. U svim nižim sferama, ali gdje povezuje jedna ljubav. Ja sam primijetio da se mi onda možemo brzo dogovoriti. Ja znam da nisam savršen. Ali ja znam da sam daleko savršeniji nego kad sam krenuo. I to raste. Volim te, Isuse. I hvala ti, Isuse. Ja bih htio doista, da svi ljudi prime ovo što sam ja primio. Ja znam da svi oni traže mir. Možda ne priznaju, ali većina ga nisu našli. Ja znam da svi traže radost. Možda ne priznaju. Hvala ti, Isuse. Ne priznaju, ali ja znam da većina nisu našli. Ja kad se legnem na večer u krevet, ja sam u raju. Kad se probudim, ja sam u raju. O čemu je ovo? O čemu je? Ovo je o životu. O kojem životu? O Isusu, koji je pokazao što život jeste. Život u služenju, u ljubavi, u svjetlosti, u snazi, u pobjedi. Eto, o tome je ova misija. Njih svo troje su bili ovisni, na ovaj ili onaj način zavezani, potlačeni, bolesni. Svi su ozdravili, oslobodili se, krstili se u duhu, ispunili su i služe Isusu. Nisu ni oni savršeni, ali dobro, evo, pokaži ti. Ajmo se mi takmičiti u ljubavi. Ajmo se mi takmičiti na olimpijadi ljubavi. Ne zbog toga da se nadmećemo zbog taštine, nego da Isusa proslavimo i drugim ljudima budemo primjer. Znači, nema stvari na svijetu koju bi ja htio i mjesta gdje bi bio. Ja imam sve. Znači, nema ni jedna sfera djelovanja da ja nisam ostvario. A to će biti još bolje. Neka svi prime k znanju da ja znam da ja nisam savršen, ali hitam k cilju. Ja bih volio da ljudi stanu predame i da imaju veliku službu i takve učinke i takve ljude oko sebe s takvom ljubavlju. Ti ne možeš simulirati ljubav i poštovanje od ljudi. To se ne može kupiti. Plus toga, kod mene sve bilo, ostaće, uvijek je bilo, ostaće besplatno. Nikad ništa nije bilo naplaćeno sa nikakvom premisli o tome. Ja to pred Isusom ne bi mogao. Seminari, knjižice, knjige, to su milijune stranica. Znači, to su milijunske cifre. Samo moj crno-bijeli printer, čemu su se čudili mehaničari ili kako se zovu, je isprintao prije nego je umro u slavi i proslavio Isus. Milion stranica. To je bilo, znači, to je bilo prije 10 godina da je on umro. Znači, moj prvi, jer sam ja prije sve radio sam, sad su već po gradovima. To su milionski, to je sve besplatno. Od čega živiš? Od ljubavi. A da poznaješ ljubav, ne bi me nikad pitao to pitanje. Sve ajde ti sve radi besplatno, sve posjete, sve putovanja, sve dolazi. Mi plaćamo i ljudima da dođu na seminar kad to ima smisla i smješta i daje im se novac i sve, knjiga je besplatna koja je svim knjižnicama dana u Hrvatskoj, sve. Meni to puno govori. Hvala tebi, Isuse. Po Mateju 10:8, besplatno ste primili, besplatno i dajte, a ja imam Oca koji je na nebesima. On se brine kako je obećao. Ako ja njemu služim nesebično, iskreno, žrtveno, meni nije nikad, neće nikad ništa nedostajati. Pa ja hoću da svi uoče o čemu je ovo je o životu. I zato ja svih pitam, kad me pitaju u kojoj si crkvi, prijatelju, kako si ti, kako ti živiš? Kako ti živiš? Ovo je o životu. Život, istinski život, koji je pokazan u Kristu Isusu. Eto, hvala ti, Isuse, hvala našim makedonskim domaćinima, svim ljudima u Makedoniji koji su otvorenog srca i koji traže istinu, svim ljudima gdje god da jesu koji će ovo slušati. Hvala Isusu iznad svega, hvala, bez kojega bi mi bili svezane, mrtve. Hvala ti, Isuse, u tame. Isusu neka bude sva hvala i slava i časta. Ja hoću da svi znaju kad ja kažem ime Isus, ja u njemu vidim sve mogućega. Boga koji je jedini živi, istinit, po 1. Ivanove 5:20, mog Oca nebeskog, po Ivanu 14:9. Ja znam da je moj Otac u njemu svoj punini, ja mu pristupam tamo. Po Kološanima 1:19 i 2:9. Amen. Isuse, hvala ti. A bit će još bolje, samo nas gledajte.
Ja stalno pojačavam, ja svaki dan donosim odluku da ću biti bolji Isusom i svim ljudima. Meni je svejedno da li su oni muslimani, da li su oni Romi, da li su oni Hrvati, Makedonci, iz kojeg su grada, koje su vjeroispovijesti, meni je svejedno. I to sam pokazao više puta. Hvala ti Isus, a nisam mislio ništa mijenjati. Meni je svejedno. A ja ću još pojačati. Najprije zbog Isusa, pa onda zbog svih drugih ljudi, da se Isus proslavi zbog njihovog dobra, a ja znam, bez da mislim o tome, da je to i za moje dobro. Hvala ti Isus. Amen. 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 Čeda Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebese, i milost Božja me obleja, miro svoj niko daruvaš, susio razum, srce, duša, veruvam vo Isusa. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. 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 Te sakame, Gospode Isuse Hriste.